he thlak ka en hian karil ru khoi ve khop maya thlak om zia taka hi chuan mizo nula in namdang pasal nei tura akal liam tur mizo mi pai achel ram ani mela tunlaya hian namdang pasal nei hi kanin ti mu to khop maya thil thale ti chi taka kan ngai wange chu ka hreto lowa namdang pasal nei hi kan tam to mizo namji nga hian pa te namdang nu te mizo ti hian tam to maya hei ka vai ve khop ma gai pon chuan cm khana ron soya mizo nula in namdang pasal nei ni chuan a mizo na atop ngalang atia kha ne kha chu kaima ngai dana chuan mizo ni kha chuan namdang polo wa nei se an ma ni kha chu mizo chu an ne reng dona ma se an fa te chu mizo ni na chete ponan nei to lowa mizo an ni to lowa nam an pa te naman kal turani mo chu wangin mizo an ni to don lowani an fa te kha chu mo chu wang chu tak chu apoina lai ni ta tu na hian population hi han ngai to ta ila mizoram a hian alle tin mi pa hi kan tamani mai che ayan mai che hian hlem lu tu chu wangin mai che al hlem zok an lan ni chung si in namdang an la nei kha chon mizo mi patan ti ngai na awang to don khop maya chu wangin nam hum hal nan mane nam pui ngai hi chu nei thla ka ti tin mizo an ni reng lai pon an nama khan an mani nam an da thiang to lo mai che pon namdang pasal nei ho khan mo tuna hen for example in gorkhali lowanai ta se thapa nam mo thapa nam lowanai ta se khanu khan entirana ming kha zwali ren thlai te lo ni ta se thapa ani ka chon zwali ren thlai ni to don zwali thapa ain ti to don ani chu wangin hei hi chu siam thu soi po kha dik tho ma se an mani tak kha chu mizo thisena tanga chuak mizo chul chuak ngai ni ma se pasalan ne tang che khan an nam chu ti khana kalta ni mai chia chu mo khawang khan thren tam takan pi maria me po khan min sa somvek ma se mizo karina bolo tia ne dik tho mai ma se longai to mai ro kha midang poi ka soi du lo gai chu